U ovom videu pričamo o motoričkom razvoju kod dece. Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. Kao što smo prethodno napomenuli, danas pričamo o značaju motoričkog razvoja kod dece. Kao što svi znamo, motorički razvoj jača dečiji organizam, poboljšava san kod deteta i poboljšava apetit. Predstavlja bazu, tačnije osnovu svih drugih razvoja i uglavnom kada kažemo motorički razvoj, svi prvo pomisle na vreme koje je dete provelo napolju, međutim u motorički razvoj spadaju razvoj sitne, odnosno fine motorike i razvoj krupne motorike. Fina motorika je usko povezana sa koordinacijom oko-ruka, odnosno to znači da prst izvrše zadatak koji kontroliše oko. Koliko je značajna kod male dece, toliko isto značajna i na uzrastu predškolaca. Ono što bi mi kao vaspitači savjetovali roditeljima jeste da ne samo ponude deci konstruktor ili, na primjer, kockice, već da im ponudi materijal od kojih će oni moći da prave različite oblike gde su uključeni svi prsti obe ruke. Kao što su, na primjer, pirinač, testo, plastelin, cepkanje, lepljenje i tako dalje. Kako možete provjeriti da li dete ima razvijenu finu motoriku? Tek od 3. godine u stvari je najprepoznatljivije. Ona kako možete provjeriti da li vaše dete ima razvijenu finu motoriku jeste tako što postavite dečiju šaku na sto i dete podiže svaki prst ponaosob. Najteže je podići 4. prst zato što se on i najmanje koristi. Što se tiče krupne motorike, deca imaju konstantnu potrebu za kretanjem i to je bitno na pravi način i da se usmeri. Ova motorika podrazumeva krupne pokrete dečijeg tela. I takođe ova motorika počinje da se razvija u najranijem uzrastu. Ukoliko obezbedite detetu dovoljno prostora i dovoljno rekvizita kao što su lopta, vijača, obruč, balon, imaće uslova za dobar motorički razvoj. Jedna od predrasuda jeste da je dovoljno da se dete samo odvede u park gde se nalaze ljuljaške, tobogani, klackalice i penjalice i da će to biti dovoljno za njegov motorički razvoj, što nije naravno tačno. Trebamo iskoristiti svaku situaciju u kojoj se nalazimo. Naprimjer, dok šetamo sa detetom, da mu kažemo ajde skače na jednoj nozi do onog plavog automobila. Ili kada se šetamo, ne znam, delom koji ima kocke, odnosno kaldrmu, onda kažemo ajde da skačemo po kockama kao zeka. To je sve nešto što će doprineti motoričkom razvoju deteta i što će mu poboljšati svakako razvoj veština. Ukoliko deca imaju dobro razvijenu krupnu i sitnu motoriku, imaće više samopouzdanja u sebe, odnosno bolje će se razvijati i bolje će se kretati, imaće sigurnost u sebe da istražuje svet. A na taj način će steći nezavisnost i samopouzdanje, koje će mu naravno biti preko potrebno za budućnost. To je bilo sve za današnji video, a mi se vidimo u sledećem. Behind the scenes. Kao što svi već znamo, motorički razvoj, on je tu da postoji. Naš dečiji organizam poboljšava, što se smeješ. Eto, ja sam Ti rekla? Da. Zato što mi izgleda bukvalno kao čitam pedijatriju i ja sad... Ozbiljno. Ono što je oko zadalo. Ono što je oko zadalo. Ne, prsti. Oko prati, a prsti rade. Znači, ono što je mozak zadao. Bip! Znači, zadalo uopšte nema, ne piše tu reći. Ne, kontroliš, hoće ti šape. Nebitno je, ne googlaju što znači oko. Ima da kažem. Da prsti prate oko. Ne, najbolje mi izdiktiraj da zapišu. Ovo da kažem da prsti prate oči. Da oko prati prsti. Teško kad ti napišeš. Tako i meni isto. Pa znam. Još mi su u glavi ove sinapse koje si navela dole i onda mi se sve razumeš izmeš. Da se tako izražavam. Fina motorika se razvija... Što? Pa sad ne znam šta sam nekako postavila. Testo. Ono što bi mi savjetovali kao vaspitači i budućim roditeljima i roditeljima koji već jesu. I s tetkama, i s trinama, i svima. Redom. Krećem. To okej. Pirinač. Kao što se, na primjer, Pasulj, grašak. Pa može. Pa navedi, ajde ga već navodiš povrće. A nemoj da kažeš pirinač. Kao što se, na primjer... Dobro si rekla. A dobro je rekla. Super, fenomenalno. Dobro. To je trema, ja mislim. Ja, da. Isto mislim. Je li moguće da je rekao halo? Kao rekao je. Halo. Dovoljno prostora i rekvizita. To sam mi... Pa dobro. Daj. Malo vam secka ovaj program. A što sam rekla? Jedan od pretposlova.
Dobro, to je to. Pa rekao sam. I to je to. Nadam se da vam se ovaj video svideo i da kliknete like, share i subscribe.